papari ujar lancar papari dilancarakan di atas galangan kasih itu kemari ujar anak kami Ramadan ulun mencari sekalinya jodohnya orang tambangan. Burung dara terbang berdua berhinggap di atas pohon rawa-rawa. Mudah-mudahan anak kami berdua berbahagia bagaikan Nabi Adam dan Siti Hawa. Amin. Allahumma amin. Jalan-jalan di anak kami Ramadan ke kota Paris. Asik. Karena di Paris banyak pohon berbaris-baris. Ulun rela mati di anak kami Ramadan di ujung keris asal dapat jannatul nang manis. Membawa iwak bulihi malungta ngaran iwaknya iwak papuyo. Amun bujur anak kami Ramadan benar-benar cinta tolong ucapkan kata I love you. 45 kuriding patah sebilah diandak di galawang. 45 jo anak kami Ramadan ulun tanding sudah kada pangsama jannatul nang paling disayang. Ada kaca di pinggir sumur, kacanya jangan terkena kaki. Mudah-mudahan pengantin berdua panjanglah umur, hidup barokah banyak rezeki. Amin. Allahumma amin. Kucing kurus mandi di papan, si kayu jeti. Awak ulun kurus bukan kada makan, kaganangan jannatul si jantung hati.